Hampir at isinit ibu, tetap simkom. Adon dia wangi. Ini tadi. Halo baro-baro, ngapain so bahaya pi baro ki bapet ya ka channel jonga lakun syadekha. Perlo, kini ketika do kapulun tan do thli mene mensingi ngawan ban penap hidaladi ya kini ki do thli tingayo kan ne menta dengan syek ya kan ne ngan syek sempel ngamdan kam masalah ngadon kam tam upian using rensun dahania bat sok menken perlu entah dia ngan dung dong sing urun sung ngan ai tang lai semua nama lada ai bung dokan semakan bang syuka ni katok kapulun di usok menken ngan ai tang kendiaki oh dia ngan dung yung ni urun sung ngandung lang ya upian ba kam syok bah perlo nanti dengan sedang no bangsian ngan ai penyang nganam ai bun ka penyang kalalong dia mentang ngan tap no ya siap masih dua hampir ketuk ni haduk benda sau upian bangan karena uni ada chili powder ba uni udeu shenrai dia mentang nanti tap no kini ya usah mungkin dengan nampak usah mungkin tapi dengan tap no ya meu dokha mentah pedih ngampek kalalong ni am oh kajin pak jonga kalalong dia mentah pedih apa kaduk ngan tap ya dunia kalau lo kajin pak jonga kalai dia mentah ali nimpek lakai mentah pedih ngan mat kita dikajin pak lakabang dan kono bangga kalau mak bawa di bapet ya kan channel jonga antara episode nak ya kene ka hukum syat jonga di semua bahasa like subscribe batin mau bang hunyon di ubel mo bang kapua kenapa ki bangga upload barang-barang kamu akan notification jongi publish bun